Ngoba namhlanje bekuwusuku besizogubha usuku lomama njengomnyango wezeMpilo, sathatha isinqumo sokuthi asibe nalo lolu suku kodwa singagcini nje ngokuthi sihlangane nemanagement but sihlangane nawo wonke ama-health workers akhona emnyangweni wezeMpilo, kusho ukuthi odokotela, onesi, abakwi-administration, abaklinayo, abaphekayo, bonke nje abantu abasebenzela umnyango wezeMpilo. Into eyenza ukuthi sifise ukuthi sihlangane nawo wonke ama-levels ngoba uma kujwayelekile kuhlanganwa kuyaye ku-prioritizwe esikhathini esiningi laba abakwi-management kodwa ama-health workers amanye ayithole esele ngaphandle. So namhlanje-ke besizogubha lolu suku lomama kodwa singaligubhi njengokuthi sijabule but sibe nayo indlela yokuthi sizi-empowerishe noma si-empowerishe abantu besifazane within the Department of Health. So namhlanje-ke silitholile-ke lelo thuba ngoba sibe nabo abantu abakhulume nabasebenzi bomnyango wezeMpilo on empowerment nokuthi nje njengabantu besifazane kufuna bakwazi ukuthi basizane, basupportane and bakwazi ukuthi baqhubekisane phambili in management bebonke. Sibone kubalekile ukuba nale pledge because as abantu besifazane kumele sivikelelane sodwa, kumele sibhekelelane. La sisebenza khona sisebenza ngabantu nathi sabantu. So kubalekile ukuthi abantu besifazane babambisane baphinde babhekelelane. Ipledge ikhuluma nalokho ukuthi la ngoba sisebenza siyathembisa ukuthi abanye abantu besifazane sizokwenza sure ukuthi bavikelekile and akekho omunye umuntu wesifazane ocindezela omunye. Silake namhlanje wethu MEC wethu wezeMpilo uMiss NOMAGUGU Simelane ukuba nje sibungazele olusuku abantu besifazane babongwe batshela ukuthi babaleke kanganani emsebenzini bayathandwa. Silujabulele kakhulu ke lolusuku, lusigqugquzele kakhulu njengabasebenzi. Kusasa sizawusebenza sinamandla amakhulu.